Kokborok Teacher Twlangjakna Aboni sekarang sungguh tentu jangan mani hinggai. Rumah kami Kokborok script no tulis sungguh salah ya. Tabu Bangla script by School of Undangan temu kaisa subject. Hinggai Waisya Kokborok script. Governor ni thani jeta pending tengmani अनुमोदन dibagai. Apo phaimanino yagulo phaiano hi chung mansu tamni ba obo tege teuisa chung governor no अनुमोदन di hin shimani yagulo potro potrika nohormani yagulo hingkai jini honorable high court of Tripura omono sumoto case nakha hingkai sumoto case nakha hingkai abo YY tabuk hearing tongo o talni 28 March teuisa hearing nai hingkai tabuk je phaimanino mote hingkai governor ni opinion no mannani bagai state government tau garte ani hisab hingkai jekuru boro honorable high court no saka jeng governor ni opinion nayoknai tau prai 60 din ro kau hingga hingkai chini je advocate tongnai bonang saka tabu honorable high court no sadi joto state government no boro ni opinion likha ADC को चीनी opinion लिखा, उनका ADC तो सुंदरवन स्ट्रिप ने opinion तो लिखा था मैंने पवित्र सरकार कमीशन उनका सावचरण त्रिपुरा कमीशन उनका कुंदू चौधरी कमीशन का जॉब तो कमीशन नो रोमान स्ट्रिप लिखा सामान्य बागै ताबुक सानानी लायो हाई कोर्ट नो जो तो नचीनी इनको तो वो गवर्नर opinion जो दिया है क्या आंग चीनी एडवोकेट नो साका जे कोर्ट नो सादी Governor ni opinion tamu bahai kelai sung busuk gerti nasimman. Bai bosor untangka kaisa bill pass lay governor thani ribani rohmani tahu pass ke yang kai honorable court no sadi je dai chungta nasim sidi je tongmani material court ni buskango je rizakha oboni bisingno roman script ni paisingo rai rithum noi nung epic khai Omor ribani ya ko hangkai sung srai unthangnai apor hangkai Kokborok teacher nana nibagai sung obosai ko khlainai taimino taimo ang house sanam sungo host script no tuina sung kasaja hai hangkai ICSE syllabus Kokborok syllabus CBSE Kokborok syllabus boro rohor di hinai tongo hangkai o jaga sung kasalai tongo o kaisa isino tuyai house no angke sanam sungo angke mansopari supplementary question single teacher ni sakawo tegisam ko hnai sawal hnai जों हांनाय सेसन सामाल दङ जे एजुकेशनाव टीचर्स नि जे ट्रान्सफर पॉलिसी जों खालायनाय अबो खालायजाखा खालायबानि यागुनो अबुक जे सिंगल टीचर स्कूल दङमानि अबोनो जों जत ट्रान्सफर खालायै रहरका काइसाबो ताबो बर जॉइंट खालायबानि उनो काइसाबो सिंगल टीचर स्कूल एडीसी एलाकाव Tongla, borok transfer mani ya kono bisik kamromoi borok kota tongnai, annual examination mani ya kono borok hai na hai, os jaga rokni borok transfer pai kiri tagnai borok ni jaga mo, tai 3 bosor ni bagai, tai bisik kem ni bagai borok thangki ronai. Borok tege sha anjini honorable MPCs, honorable CM, EMs rom tongnai ni bagai ang sanan musugo, kaisa Yaitu education related supplementary yo kayapano jini yo teachers e tongmani jekru teachers requirement from the 20 bosor sekarang 22 bosor sekarang aro ta munukha jini Kanchanpur Longtrai Valley Gonda chora rogo hungkai jini boro educated bangya Huai bai sodor elakao se educated borok bango, ke oroni borok no sakri mangka. Ke tabu transfer khai ke sinta monu. Oroni borok no se besi transfer khai ke hengke no. Joto no ini obo oroma tangnai ke ang ngekai ba sandwich. Joto no yang sawo ngekai. Awon bagai ang sanam sungo tabu jehetu timbo soni bagai. Sibisi tangai ba
सुइजाखौ दंनाय ट्रान्सफार अर्डाराव सुइजाक दंनाय 3 बोसोरनि बागै थांनाय बाय ओंखाय दाउ गथाय समस्या दंनांगौ गैया उंनिया फाइसिंनि तीव्र सारमोनो जों हामदा दं गाय जिनि बर'खौ जों हामदों जिनि बर'नि बुसापति रत्न एजुकेटेड प्राक्टिशनार नंगाय बिसिक थामनि बागै थांबाय मा दंनाय गन्दासरा सामनु गोविंदबारी थालसरा कांजलपुर लंथ्राई भेली अब आनी जतन थानी माने बयबुं दंनाय जिनि बर'नि बागै जों सामदांनायबा बिसिक थामनि बागै मा थांनाय हामबाय Phirokha chairman Bodlin Court paja sama saja. In bosan ni bagai je rohor orang samani. Kintu tahu mukta ko basa je transfer nohlai boni cakiri sih 3 bosan kerja. Boni je bo ubote ki rohor ta. Service condition kintu even state government central government पर होंगे कैसे जगह पर सुविधा करें जे 3 बोसोर के रहर में जाता on humanitarian ground बा जों वांसु लेखान के दिशा 1.5 बोसोर से कांगले बनो जों नगद तीबर अब किंतु सर्विस कंडीशन निको गया अब उनके माने ही इनवता इमोनॉजी नहीं कैसा अंडरस्टैंडिंग से अब ये सर्विस कंडीशन उनके वो लास्ट डे ऑफ द सर्विस लाइफ वो कौन सा तो वो रिटायरमेंट होता है वो से कॉपर हम